Spoštovane in spoštovani, ljubitelice in ljubitelji nogometa, vsem skupaj prisrčen pozdrav iz sončnega Krškega. Pravkar vidimo ekipi Krškega in Olimpije, ki prihajata na igralno površino. Na sporedu je predzadnja tekma v 26. krogu med sedmouvrščenimi Krčani in vodilnimi Ljubljančani. Miškić, spodrstilo je Mandiću, Tomić, Miškić poizkuša z razdalje in za malenkost preko gola. Miškić, lepo do Štigleca, ki je žogo podaljšal, krona veter v sredino, strel tokrat Isaha Abasa. Ja, kar trije igralci Olimpije v živem zidu. Ejob spet z veliko razdalje. Nesporazum, priložnost in mimo gola. Kakšna napaka v obrambi Olimpije. Ja, zdajle priložnost za Abasa. Abas je padel, pa potem zadetek. Čanačija je premagal Žigo Freliha. Hiter proti napad Ljubljančanov, ki ga je v gol pretvoril Čanačija in se veselil še drugega gola v letošnjem prvenstvu. Podaja proti Saviću, priložnost za Savića in odlična obramba Freliha. Benko oziroma znova Savić. Miškić z velike razdalje in ponovno se je izkazal Frelih. Ma ne, sploh ne bi govoril o nogometu. Mene me je sram, da na tak način izgubljamo proti Ankaranu točke, danes točko, fanti so si jo zaslužili na igrišču, potem dobiš tak gol, ne prepričan. Videlo se je, da je meter v obsedu, da sodnik niti ne odreagira nič. Škoda mi je fantov, škoda mi je, ta ekipa je zelo mlada, na tak način izgubiti točko, izgubiti pregarano točko, mislim, da nima smisla in enostavno sploh ne bi govoril o nogometu, kar je velika škoda. Po dolgem času se je zbralo tako število ljudi na tem stadionu in meni je žal. Po drugi strani moram Olimpiji čestitati, dali so ta zadetek, zmagali tekmo in kaj ne rečem, čestitke. Da, upravo ste, igra je u ovom dijelu prvenstva, nije najvažnija stvar, ali nije da nismo probali, nije nismo htjeli. Drugi dio prvog poluvremena i od prvog poluvremena do otvaranja drugog poluvremena smo bili okej, ali koliko smo mogli biti, protivnik je bio čvrsto organiziran i nije bilo lagano. Na kraju te jedan gol dovoljno, naravno da nisam zadovoljan sa ovom nervozom, kad na kraju umjesto da iskoristimo činjenicu da su morali se otvoriti, izaći konačno dati malo prostora da igramo iz njihovih leđa, mi smo ti dosta situacije brzopleto izreagirali i fale tu kvalitete da mirno provedemo utakmicu kraju, ali sve o svemu nema šta drugo nego čestitati svojim dečkima. Jako vrijedan 3 boda.